Патот што треба да ги поврзува Тетово и Призрен се очекува да влезе во конкретна фаза на реализација. Пратеникот од коалицијата Влен Аднан Азизи изјави дека процедурата за изградба ќе почне наскоро, а најави распишување тендер за проектирање на тунелот. Комуна е Тетовос канда биете конкретен кшилин и цили и ка во туда и ка мирату, 15 милион денар per segmentin Шипковиц-Бозовц, зашто упуну дери те траса e cila do të vi para tunelit. Dhe atë që e ka thonë edhe kryetari, edhe ne që e kemi thonë, ju jeni dëshmitar se i kemi bë realitet. Shumë shpejt do të bëhet edhe tenderimi për projektimin e tunelit, edhe shpresoj të nisin edhe hapat konkrete për tunelin. Од друга страна, градоначалникот на општина Тетово Било Касами сподели детали за трасата на проектот. Според него, новиот пат ќе започне од правецот Тетово Попова Шапка кај свиокот на Чипковица и ќе продолжи до мостот на излезот од селото во правец на патот кон Бродец. Останатиот дел од трасата кон Призрен ќе се базира на проширување на постојниот пат. Do të jetë nga rruga Tetov-Kodre Diellit, kthesa mbi Shipkovicë është, deri në dalje të Shqipkovicës, më konkretisht lumi që është ndalje të Shqipkovicës ura që është aty, më thonë, në atë pjesa në ndej të urës, do thonë. Edhe pastaj pjesa tjetër e rrugës Tetov-Prizren do të jetë traseja e rrugës ekzistuese, vetëm do të bëhet zgjerimi i njëjtës. Punimet kanë filluar të rënë. Informatat që i kemi kanë filluar të rënë, është bëj identifikimi i trasës dhe do të vazhdojnë punimet në depërtimin e të njëjtës. Во декември минатата година, заменик министерката за транспорт Колтрина Зеколи соопшти дека за овој проект се издвоени околу 2 милиони евра. Таа го оцени патот Тетово-Призрен како проект од посебно значење за економскиот развој и туризмот во регионот.